abahanga ibitekerezo by'abashishoza. Menya umugani nk'uyu mu makuru yacu. Yabaye igicuranyenge. Uyu mugani bawucira ku mugore wese w'icyakaka bamenyeho ingeso y'ubusambo n'ubwoke, kimwe no ku mwana wese w'inda nini. Niho uwaritswe n'iyo ngeso bagira bati yabaye igicuranyenge, wakomotse kuri Sine Mukanyenge w'Irubengera Kibuye ku ngoma zo hambere. Nyenge yari umwana w'umutware maze arerwa bya gikire, sakagira inshuti ye buzuraga cyane ituye Buhanga. Bukeye Nyenge agenderera iyo nshuti ya se, ikagira umukobwa witwa Sine. Agezeyo bamwakira bya gicuti na gikire, ararara asibira rimwe. Wa mukobwa Sine amurungurukira mu gikari, umukobwa yumva amukunze, atekereza uko bazabonana biramuyobera. Nibwo abwiye umunyagikari we wabati ugerageze kunshakira uriya muhungu ariko rwihishwa, maze iwacu nibamara kuryama umunzanire nzaguhemba. Umunyagikari abigenza uko yabisabwe, aragenda abwira uwo muhungu. Iwabo wa Sine bamaze kuryama, umunyagikari ajyana Nyenge mu nzu Sine araramo. Sine amubonye arishima, bararamukanya. Sine abwira umunyagikari ati ndagusabye uheze nihagira umuntu uzaha, uje wese akamuheza. Nuko Sine na Nyenge barararana ndetse amutera inda. Bigeze mu museke wa mbere, umunyagikari amusubiza mu nzu bamusasiyemo, arasezera asubira iwabo. Haciyeho iminsi inda ya Sine itangira kugaragara. Iwabo bamucekiriza i Burundi mu ishyamba, nta muntu urabimenya. Sine bamwubakira muri iryo shyamba bakajya bamugemurira. Haciyeho iminsi inkuru iragenda igera Rubengera. Nyenge arabimenya, araboneza agiye iwabo wa Sine. Agezeyo abaza wa munyagikari amakuru ya Sine, amubwira ko kubera inda yamuteye bamuhungishirije i Burundi mu ishyamba, uko amujyanayo. Haciye ku iminsi Sine arabyara. Babagabo bajyanye nawe bashaka guhotora umwana, se na nyina bamurwanaho ntiyahotorwa. Abo bagabo barambirwa kuguma muri iryo shyamba, bata Sine na Nyenge aho barataha. Nuko Sine na Nyenge baguma aho mu ishyamba, gira inama yo guca inshuro mu Barundi. Nyenge ajya guca inshuro, ahinze biramutonda. Uwo bahingiraga abonye Nyenge ubu yahinga, amuvanamo amuha inshuro y'ubuntu, arayijyana aroha mu nkono arateka. Ariko kandi nabyo ntiyarabizi, apfa gucanira. Amazi amaze gushyuha akajya avanamo agashyimbo agatamira. Yongeye gukoramo asanga ibishyimbo byakamutse, arumirwa. Ahamagara umugabo we ati bya bishyimbo byayaze. Nyenge aremera kuko nawe yari ameze nkawe mu bupfayongo, ati ni ishyano tugushije. Bigumiraho burira buracya. Ubwo Nyenge abamaze kuremba, nawe Sine aratera impamyi kugeza igihe Nyenge anogorewe n'inzara. Amaze gupfa Sine acyurwa amwigisha guhinga no guteka, barabana asazira iyo. Inkuru rero yuko Sine yacuze Nyenge agakurizaho gupfa irashira igera iwabo wa bombi. Bamucuriraho ijambo rigaye umugore gito nka Sine wacuze Nyenge, bati cya cyakaka mukanaka cyabaye igicuranyenge. Kuba igicuranyenge, kuba icyohe cy'inda nini gusa cyangwa igisambo. Ndi Umushakamba Maurice, Rwanda Hot News. Kora subscribe, like, share maze ukibona amakuru menshi agiye atandukanye n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze.